Mwongeye kwirirwa mwese mukunda ibiganiro bya Hot 250 TV yacu yizewe. Amwe mu makuru agezweho aka kanya nuko uyu munsi tariki ya 8 Mata 2022 aka kanya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yamaze guhura na mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwa mbere kuva umubano w'ibihugu byombi wakongera gufata indi sura y'imipaka igafungurwa. Abo bakuru b'ibihugu bombi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bahuriye muri Kenya i Nairobi bitabiriye umuhango wo gushyiraho umukono ni ku masezerano yinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yabinyujije kuri Twitter ye yavuze ko yahuye na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Twitter yanditse mu Cyongereza aho yagize ati nahuye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mbere gato yuko twembi tuba abahamya b'igikorwa cyo gusinya amasezerano ya nyuma yinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri EAC. Perezida Paul Kagame yaherukaga guhura na mugenzi wa Uganda muri Gashyantare 2020 mu biganiro byabereye i Gatuna hagamijwe gushaka umuti w'ikibazo cy'umubano utari wifashe neza wari umaze igihe hagati ibihugu byombi u Rwanda na Uganda. Nubwo bataheruka guhura mu bihe bitandukanye, Perezida Paul Kagame yakiye yakira intumwa za Perezida Yoweri Kaguta Museveni harimo ambasaderi wa Uganda muri Loni Adonia Ayebale ndetse n'umuhungu we akaba n'umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Abakuru b'ibihugu byombi bahuye mu gihe umubano w'u Rwanda na Uganda ubungubu watangiye kujya mu buryo hanini biturutse ku biganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiye agirana n'umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba Lieutenant General. Mu bindi kandi biri kuvugwa uyu munsi bijyanye n'iyi nkuru nuko Perezida w'u Rwanda yahise yitabira umuhango wo kwakira RDC muri EAC. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze i Nairobi muri Kenya yitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano yinjiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Kuri uyu wa gatanu nibwo RDC ishyira umukono ku masezerano ashyiraho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ari nayo afatwa nk'itegeko nshinga ryawo. Kuri uyu wa kane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yatangaje ko uyu muhango ubera mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Nairobi none ku ya 8 Mata 2022. Yakomeje kandi agira ati n'ibirori bizanitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ni uyoboye EAC ku rwego rw'abakuru b'ibihugu ku ya 29 Werurwe 2022 nibwo byemeje ko ibihugu bya EAC byongereyeho RDC nk'umunyamuryango wa 7. Igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 95. Bikaba biteganwa ko nyuma y'isinywa ry'amasezerano abakuru b'ibihugu banatangiza ku mugaragaro ikarita ivuguruye y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Uretse amasezerano kandi kuri gatanu ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, Ubuhinzi, Uburobyi n'Ubworozi nabo barasinya amasezerano na Kenya ajyanye n'ubufatanye mu nzego zirimo ubuhinzi hagati ya RDC na Kenya. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba washinzwe mu 1967 ukaba ugizwe n'ibihugu bitatu icyo gihe ari Uganda, Kenya na Tanzania. Mwaka w'1970 nyuma y'imyaka 3 utangiye hahagaritswe imirimo yawo kubera igitugu cyangwa se igitugu cya Idi Amin Dada ubwo yari amaze gufata ubutegetsi muri Uganda. EAC kandi yongeye gusubukura imirimo yawo mu 1990 n'ibihugu byayitangije nyuma haza kwiyongeraho Uganda, Burundi ndetse na Sudani y'Epfo. Naho nyuma yo gusinya inyandiko yemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umunyamuryango wa EAC mu buryo budasubirwaho, abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango bahise banerekwa ikarita nshya y'uyu muryango. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ubutuwe n'abaturage miliyoni 260.
usanzwe ugizwe n'ibihugu bitandatu. Muri iki gihe uyobora uyu muryango ni perezida wa Kenya witwa Uhuru Kenyatta. Ibyo bihugu ni Tanzania, Kenya na Uganda byawutangije, yongeraho kandi ibindi biwugiyemo nyuma ari byo u Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Sudani y'Epfo. Imibare ubu ngubu yerekana ko mbere y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjira muri uyu muryango wari utuwe n'abaturage miliyoni 170. Kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwe ituwe n'abaturage barenga miliyoni 90, kuyinjiza muri EAC byatumye abaturage bo muri uyu muryango biyongera ba miliyoni 260. No kuvuga ko baruta abatuye igihugu cya mbere gituwe cyane muri Afurika aricyo Nigeria, yo ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 210. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu kigari ku buryo kiruta ibindi bihugu byose by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ibibumbiye hamwe. Gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2.4, mu gihe EAC yari isanzwe ifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 1.8 mbere y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba umunyamuryango wayo. Akandi karusho k'iki gihugu ni uko gifite icyambu cya Matadi gikora ku nyanja ya Atlantique. Ibihugu bya EAC byo bisanzwe bikoresha ibyambu bibiri ari byo Mombasa na Dar es Salaam, n'ibindi bito bikora ku nyanja y'Ubuhinde. Umusaruro mbumbe w'ibihugu by'umuryango wa EAC ungana na miliyari 193 z'amadolari y'Amerika, naho wa DRC ungana na miliyari 50 z'amadolari y'Amerika. Kuyakira mu muryango w'abibumbye bizatuma igira ubukungu bungana na miliyari 243 zirenga z'amadolari y'Amerika. Nubwo abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC bemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umunyamuryango wayo, iki gihugu kibamo imitwe y'iterabwoba harimo ADF ndetse na FDLR. Ni igihugu kandi gikunze guhura n'ibibazo bya politiki bigira ingaruka ku bindi byose bituranye. Uhuru Kenyatta uyobora Kenya mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 8 Mata 2022 yakiriye perezida w'u Rwanda Paul Kagame waje kwitabira yinjizwa muri EAC rya DRC. Hari n'abandi bakuru b'ibihugu barimo wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uwa DRC nyirizina ariwe Felix Tshisekedi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaraye ageze i Nairobi. Bikaba byitezwe ko rero uyu munsi byanabaye ko basinye ku munyandiko yemerera igihugu cyo kuba umunyamuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Tariki 30 Werurwe 2022 nibwo abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bakiriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango. Hari mu nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga yayobowe na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, akaba niwe muyobozi w'umuryango muri iki gihe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yitabiriye uriya muhango, anashima bagenzi be ko bemeye kwakira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu muryango. Perezida Paul Kagame yabashimiye ko babishoboye kuyemerera kuza muri uyu muryango. By'umwihariko yanashimiye perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta uyobora uyu muryango, amushimira ko yatumiye iriya nama yafatiwemo uriya mwanzuro. Ndabashimiye cyane, mukomeze kunyurwa n'ibiganiro bitandukanye Hot 250 TV yacu yizewe ikomeza kubagezaho.